L-istorja taċ-ċinematografija bdiet fi tmiem is-seklu 19 meta ġew ivvintati il-motion picture cameras u bdew ifaqsu kumpaniji tal-produzzjoni tal-films. It-teknoloġija kienet limitata u l-films tal-bidu kienu qosra ħafna, inqas minn minuta. Sal-1927 il-films kienu għadhom stampa biss mingħajr ħoss. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Minn filmati qosra li jkun fihom xena waħda maħduma minn persuna waħda u grupp żgħir ta' assistenti, iċ-ċinematografija splodiet f'industrija enormi. Kumpaniji kbar, tekniċi ġodda, effetti speċjali, films animati u saħansitra films tridimensjonali. Storja Dormi Fa hija a character-based film. We followed, it takes place over the span of 2 days. It's a character study of 4 people who, one character is called Bozo, who's a clown entertainer, and he's a closet pedophile, and we keep bouncing into his mind, which is a blue room with red balloons, and he has battles with his conscience. And then we have the second character who is Claudia, who is, so Bozo was played by an English actor called Paul Flanagan. Claudia is played by a German actress called Irene Christ, who probably is quite well known in Malta. Anyway, Claudia's story is she was a famous actress in the past on stage, and after many years she decides to go back and act again on stage, and she messes up the first performance. She messes up the premiere, and after and from there the story progresses, and we realize that she's not mentally stable, and things escalate. Then we have a third character who is played by Marco Cabordan. No, okay, by Mark, yes, by Mark, by the Maltese Mark Cabordan, and his character is called Kyle. He basically is a family man and tries his best to be a good role model for his child, who's deaf mute. But anyway, the more he tries to kind of be the role model for his son, things kind of escalate and go out of hand. And then we've got the fourth character, who is Sean O'Neill, played by Sean O'Neill, exactly, played by Sean O'Neill, who's American. Yeah, the character is called DJ Trin. Basically, in the story, there's a fictional case about this Maltese woman who is in a relationship with this illegal immigrant, and basically, when her parents find out, they kind of beat up the illegal immigrant. And what does this have to do with DJ Trin? Basically, his show, he has a radio talk show, and people call up and they discuss hot topics of the moment. At this point in time, there's this story going on, and he receives extra unwanted attention from a caller, and things once again escalate. In the film, the actors speak 2 languages, right? There's mainly English, since 2 of the main characters are foreign, and then one of them, Mark Cabordan, is Maltese. I mean, there is some Maltese in the film. L-istorja l-ġurajja kollha ssir ġo Malta, allura hemm karattri familjari li huma kollha Maltin, allura għandek dak il-mix. Xtaqna li fl-istess tisma' l-lingwa Maltija u dak il-kontrast ta' bejniethom, ġifieri hemm xi linja bil-Ġermaniż ukoll. Eżatt. Li jagħtu iktar flavor l-idea kollha tal-li ridna naslu. Exactly. And then we also had the reason for festivals abroad, that we thought it would be better to use English as the main language for festivals abroad, because we thought it would stand a better chance than having it all subtitled. You did a good job. Thank you, Mr. Gass.
James enjoyed it. The daughter of a friend of mine has her birthday tomorrow. James will be there. Fancy directing tomorrow's show? Oh, come on, you can call all the shots, you can arrange all the camera positions, it's all up there. To transcribe it from paper to life, you kind of need the money, obviously. So we got the money, big thanks to the Malta Film Fund. So that's what obviously was the starter, right point. Fil-fatt l-iskript ta' Chris għadda minn ħafna proċessi differenti qabel ma ġejna awarded il-funds. U għall-istess raġuni isni spiċċajt ħadd fil-proġetti jiena. Għax peress li kien l-ewwel feature tiegħu il-fund ishom għalulu jista' xtaqgħu lil xi ħadd naqra iktar mileage fuq il-proġett u mbagħad Chris saqsa lili. Chris ma nafux direttament fuq Doremi biss, nafu ftit minn qabel kien jaħdem ħija miegħu fix-short films tiegħu. U speċi qalli qed naħdem ma' dan id-direttur ġdid, il-mod kif jaħseb u kif jikteb huwa ta' minna tuħ attenzjoni pa' speċi, meta ġiet ċans għal dan il-film speċi għalli provet naqra ġdak. Mbagħad il-skomplejt speċi rrakkomandajt ftit il-Chris mal-fund, mhux qed ngħid ġifieri xorta. But we did 2 short films then together before. Iva, qabel We worked a bit żgħar, ma dak kienu speċi tests not in dak. Ma speċi kelli b'dawk it-tnej kelli biżejjed saħħa biex anke nirrakkomanda l-Chris mal-film fund u kellu suċċess insomma bil-award tal-funding u xek. Eżatt. Award mill-ewwel isni peress li daqsxejn għandi ftit iktar esperjenza naf ħafna nies fil-business u mill-ewwel sibt li l-ħabib tiegħi li ħdimna ħafna films flimkien Pierre Agius illi flimkien ma' Gina Marsh illi hija line producer li ħadmet ħafna films kbar ukoll. Gwidawni biex naħdmu l-budgets Doremi Fall kemmu film kif naqbad ngħid li ma fihx affarijiet kbar, ma fihx action, ma fihx kollox proporzjonat biex ngħid hekk, però huwa proġett kbir anyway, għandek 4 films f'wieħed. U biex tqassam budget mhux kbir daqshekk għal proġett bħal dan li jinvolva ħafna nies u ħafna crew. Kellna bżonn daqsxejn għajnuna insomma. U Pierre rakkomanda crew li stajna naħdmu miegħu. Again, kull dipartiment kellu jkun responsabbli tal-budget ta' kull wieħed u ħadd ma seta' isu let go u kulħadd kellu jaħdem f'tim żgħir ħafna bil-qalb. Of course. Imnella kienu. Użajna per eżempju il-makeup artist. Karen's kien Grima. Kellna production designer il-Martina Gullajmer li għamlet biċċa xogħol kbir. From the production side mbagħad Pierre sabinna lil Marie Claire li apparti li kienet il-first aid tal-film ġifieri ħadmet ħafna bħala production supervisor flimkien ma' Beppe fej għamlu il-scheduling, il-casting ta' secondary actors, extras, il-schedules ta' kull-jum ġifieri minn ajrom ma konniex naslu. It was very intense and mnalla we had a dedicated team. Kull departiment l-istess il-costumes ġifieri, budget żgħir imma bil-qalb imsi kienu l-ħin kollu li dana veru kienu dedikati sal-aħħar. Well, now, I mean, okay, the film is finished. It's now going to be released, well, soon at Eden on the 21st. Tiġa marċer to festivals. We've entered it in a few festivals. Now we won an award at the Indie Fest in Los Angeles. The thing is, with festivals, you really need a distribution company, right? So that we were lucky. Mill-festivals poġġuna contact magħhom issa l-affarijiet to filter. Distributing companies who are interested in Key. But we're at this point in time, we're searching for other distribution companies just to see our options. Ma nipprovaw ma naġġlux. Eżatt, we're not. Honeybee, be with me, and I'll please you, see the forests and this morning and the year. Honeybee, I'm so sorry I hurt you, flap your wings.
us, and we'll be in the air. Honeybee, honeybee, flap your wings and we'll disappear into the air. Il-Valletta Film Festival ġie organizzata l-ewwel darba fl-2015, is-sena l-oħra. Huwa inizjattiva privata ta' numru ta' nies bħali li naħdmu l-koll fl-industrija ċinematografika u ddeċidejna li billi Malta kienet l-unika pajjiż fl-Ewropa li m'għandux festival internazzjonali taċ-ċinema li norganizzaw wieħed. Applikajna l-fondi min-naħa tal-Arts Council u ġejna mogħtija flus biex norganizzaw għall-ewwel darba dan il-festival u organizzajni f'Ġunju tas-sena li għaddiet. Kenna il-fuq minn 36 film internazzjonali li ġew murija waqt il-festival, ġurija internazzjonali li għattat numru ta' premijiet li daw il-numru ta' films li kienu fil-kompetizzjoni. Kenna 5 postijiet li fihom għamilna l-festival, fosthom hawnhekk Pjazza Teatru Real li dawwarnieh f'ċinema. U tista' tgħid li l-għan prinċipali tal-festival huwa biex irawwem iktar il-kultura ċinematografika f'pajjiżna. Kif semmejt, Malta kienet l-unika pajjiż fid-dinja fl-Ewropa li ma kellix festival internazzjonali taċ-ċinema li jattira ġo fih feature-length films u dak l-ewwel darba li Malta għamlet dan il-festival. Il-belt għażilna l-belt partikolarment għax inħossu li hija l-unika sit tista' tgħid f'Malta li joffri aspetti loġistiċi u wkoll l-environments tal-belt jakkomodaw il-neċessitajiet ta' festival. Aħna fil-fatt nirreferu għal festival tagħna bħala festival apert. Allura wieħed mis-slogans tagħna huwa when a city becomes a cinema. Qed nippruvaw li ndawru l-belt ġo ċinema kbir. U għalhekk għażilna li nagħmlu postijiet aperti bħal Pjazza Teatru Real, il-pjazza ta' quddiem il-Palazz tal-President, Sant'Irmu, fejn għamilna open air cinemas. Allura l-belt hija tista' tgħid kważi l-unika post f'Malta li daqshekk ċokon u konċentrazzjoni toffri aspetti differenti fejn wieħed jista' jħallat ċinema għall-apert kif ukoll ċinema b'mod iktar tradizzjonali li naraw fis-swali taċ-ċinema li hawn madwar il-Belt Valletta. Il-qagħda ċinematografika f'Malta ovvjament għadha kemm xejn lura kkumparata ma' pajjiżi oħra minħabba li l-iżvilupp ċinematografiku f'pajjiżna beda jseħħ tista' tgħid b'mod iktar attiv u aggressiv dawn l-aħħar 15-20 sena. Ma nistgħux insejħu li għandna industrija indiġena għal sempliċi raġuni li bħalissa l-ammont ta' films li nipproduċu fis-sena huwa żgħir ħafna. Imma ma nistgħux ukoll ngħidu li ma sarux kambjamenti u tibdiliet u mhux qed isiru kambjamenti biex din is-sitwazzjoni tinbidel. U aħna għalkemm hija inizjattiva privata, wieħed mill-lan tal-Fondazzjoni Filmgrain li norganizzaw dan il-festival huwa biex inrawmu dik il-kultura ċinematografika li twassal ukoll biex żgħażagħ żgħar li jikbru forsi ma' dan il-festival isiru jarfu aħjar il-teknika u il-metodu ta' kif wieħed jista' jgħid stejjer b'mod audiovisiv. Malta għandha bżonn dak l-aspett li jiżviluppa u jisforixxi. Il-festival ta' din is-sena ser isir bejn it-3 u l-11 ta' Ġunju. Fil-fatt żidna jumejn oħra fuq is-sena l-oħra, x'is-sena l-oħra minna 7 ijiem. Allura se jkun mifrux fuq 2 weekends
ħajkun hemm tista' tgħid l-ingredjenti kollha li kellna s-sena l-oħra, ġifieri kompetizzjoni, ser ikonna master classes. Se nintroduċu dis-sena section ġdida li se tkun għal teenagers, għal adolescenti li apparti li se nuru numru ta' films li huma immirati lejn żgħażagħ bej 13, 14 u 17 sena, se jkollhom il-kapaċità wkoll li jivvutaw għalihom u jażlu il-film li jogħġobhom l-iktar. Se nagħmlu konferenza ta' jumejn ma' numru ta' entitajiet minn barra minn Malta fuq iċ-ċinema ta' pajjiżi żgħar. Li fija ser nippruvaw nirrispondu wkoll għall-mistoqsija li inti għażilt li tagħmilli aktar qabel x'u wassal x'inhi l-istatus taċ-ċinema f'pajjiżi żgħar u f'pajjiżi bħal Malta u x'nistgħu nitgħallmu minn pajjiżi oħra. Abigail Mallija jiena nafa qatt ma beżat minn sfida. Limestone Cowboy, id-direttur ta' dan il-film. Kif kienet l-esperjenza? Esperjenza enormi kienet, qatt ma ħsib li ħatkun daqshekk heavy u daqshekk twila, ġifieri ngħaddejjem biha issa. Huwa proċess twil u. Kemm ħa bħala żmien? Ifhem kollox naħseb ħa over 4 years. 4 snin. U għalija li persuna bla paċenzja. Imma qatt ma tgħallem daqshekk f'ħajti. Naħseb diffiċli bħala kemm jkun udjenza jew kemm tkun anke f'dat tip ta' xogħol. Jew forsi anke aħna lina bħala Maltin nifhmu li proġett bħal da irrid dat tip. Mela. Satej u 10 minuti ddum 4 snin fuq. Okej, ma għalik bħala direttur. Ħud niftit daqsxejn fil-proċess x'tagħmel bħala direttur, ġifieri meta qed ngħidu. Ifhem jiena laki bħala direttur għax nkun involuta wkoll fl-istorja, ġifieri naħdem ma' Johnny Carlos li huma l-kittieba flimkien noħolqu l-istorja mbagħad huma jmorru jiktbu. Jiġifieri nara mit-twelid sewwa. Mbagħad ovvjament casting, scheduling, mbagħad tagħmel rehearsals, ħafna rehearsals tmur on set, l-ewwel ġurnata on set. Dik il-crew, qatt ma ħdimt konna xi 30 ruħ crew on set. Meta ġejt lura d-darat ma naħsibx irid nagħmel dil ħaġa l-ħajti kollha. Kont kienet esperjenza diżastruża, ma sa tielet ġurnata saqbadna u għadt le di l-unika ħaġa li rrid nagħmel propjament. Hemm l-element artistiku u mbagħad hemm l-element li ieħor li maniġerjali. Li naħseb dak fil-verità huwa ir-rwol tal-producer. Ma nħdu ħafna jien dak ir-rwol. Jiena ħafna tipo effiċenti bil-budget żgħar li għandna Malta biex toħroġ xi ħaġa tista' tikkompeti biha barra. Bil-forsi tkun estremament effiċenti, dixxiplinata u naħseb dak l-iktar rol li nagħmel tajjeb. Jiġifieri kellek l-antipatka. Kellek tieħu dan ir-rwol ukoll. Ukoll għax ma eżatt unfortunately. I mean ovvjament hemm Carlos jgħin ħafna imma bħala dittatura. Carlos aktar free u kreattiv u bil-forsi tkollok xi ħadd li jimraħ u joħloq u xi ħadd li isma'. U xi ħadd li qed iżomm ir-ridni. Eżatt irridni. Okay, Carlos, nkun qed ngħid ngħid wieħed mill-awturi tal-istorja tal-Limestone Cowboy. Fuq xi x'inhi x'inhu l-istorja? Bażikament aħna ħadna l-idea ta' fenomenu li jiġru ħafna Malta ma' kull elezzjoni ġenerali li huwa il-fenomenu tal-politikant buffu. Clown politician. Kenna ħafna fil-passat, kenna ħafna każi li jkun hemm dawn politikanti li joħorġu għall-elezzjoni fuq aġenda fażulla u jisiru il-nies bażikament jgħadduhom biż-żmien. U hemm ħafna nistgħu nsemmu, ma xiex nsemmi smiet imma tafal qed ngħid u fax qed ngħid. U aħna ħadna dik l-idea u għadna kieku
All right, huwa fenomenu, ilu jiġri ħafna żmien, pratikament mis-sebgħinijat minn dejjem kien hemm xi ħaġa anke minn qabel naħseb jiġifieri, imma kieku dak immissierek inti, x'tagħmel? Għax ma faċli titħaq bih, all right, imma kieku da missierek, u tiġibek f'sitwazzjoni tgħin u twaqfu u hija l-istorja ta' dan il-karattru u l-premessa li l-istorja tħares ukoll lejn id-delużjonijiet tagħna. Hemm dawk id-delusions, hemm id-delusions li nistgħu ngħixu magħhom u dawk le u who is deluded? Is it this guy li qed jgħix il-ħolma tiegħu u kuntent jew aħna li qed nippruvaw ngħixu għas-soċjetà? Il-lingwa tal-film hija bl-Ingliż? Mela l-lingwa hija bażikament għamilna għażla. Aħna xtaqna nżommu kemm jista' jkun Malti fih. Imma ovvjament fl-istess ħin ridna wkoll jkun marketable għal barra. Il-verità hi li ovvjament il-Malti sabiħ kemm hu sabiħ meta tibgħatu barra għandhom ċerta limitazzjonijiet. Allura aħna fl-istorja bnejna mekkaniżmi fejn ħafna mill-karattri jistgħu jitkellmu bl-Ingliż u għandek l-iskript 70% bl-Ingliż isu 30% bil-Malti. U anke l-Ingliż li qed nitkellmu huwa Ingliż għala Maltin biex niftehmu. Ambjentat Malta. Ambjentat Malta, l-atturi kollha Maltin li f'waħda u l-kru pratikament kollha Maltin li f'persuna oħra. Ara, ovvjament fil-bidu sakemm issib il-fondi jibsa ħafna x'inti għandek xaġa ma tafx s-sessir jew le tittaħdem għaliha, imma mbagħad on set kien hemm ħafna. Pereżempju darba ridna nidħlu b'dajsa f'dik it-toqba tal-mellieħa ma nafx tafx li beautiful end John u Carlos kważi mietu ġifieri biex għamilniha, ġifieri aħna noħolmu kbir, ġifieri naraw ikun hemm il-viżjoni però mbagħad biex tiġi biex twettaq. Ma tajtx le aħjar li aħna nagħmluha. Ġifieri kien hemm momenti fejn kellna pereżempju ntellaw krejn ta' 7 metri 6 solari u kif wasalna fuq kellna momenti dak kien day one. L-ewwel ġurnata. Day one kienet xi 50 extra fl-eqqel tax-xemx il-funeral ġo Addolorata, ġifieri Dejt bil-kbir. Kenna ovvjament ġixxeni ta' 3 metru ekstra, green screen li kellna nikkaverjaw pjazza sħiħa, ġifieri it was l-ikbar ħaġa qatt minna u kienet vera diffiċli ma vera satisfying. Il-karattri l-oħra b'xi mod daw kellhom jiżviluppaw jkun hemm ċertu intensità. L-iskript kif inħadem, kif kien dal-proċess? Mela, kien ara il-proġett da maddej isu 4 snin. Issa ħafna minn dak l-4 snin kien pratikament concept design u script writing. L-script inkiteb naħseb kellna a good 5-6 drafts, naħseb anki iktar, onestament Rej, tant kien hemm tibdil, tant kien hemm polishing u culling. Ovvjament meta tkun qed jagħmilha b'intenzjoni li jtajjeb il-prodott. Mhux hekk inti dejjem tikteb u tqatta u tira biex u l-characterization qed ngħidlek li badna karattru, profiling, A to Z, huwa mibni fuq 3 karattri prinċipali, nistgħu ngħidu 4, ma propja huma il-cowboy li huwa l-karattru prinċipali, it-tifel tiegħu sewwa li jegen mhuwiex karattru ewlieni għax propjament hemm ġiex karattri ewlieni u t-tifel. U mbagħad hemm karattru ieħor vera interessanti li huwa Tommy, li huwa l-persuna li jidħol fil-ħajja tal-cowboy u jaħki mielu u bażikament iwasslu biex jidħol għall-elezzjoni, iġibu u li huwa l-vera driver tal-istorja biex ngħidu taf kif. Meta inti għandek li huwa l-antagonist tal-istorja huwa wkoll the driver of the story. Ovvjament apart li kellna we flesh out the characters for the sake of the plot, kellna wkoll natu każ il-ħaġa li aħna konet nilabbu logħba ta' bilingual. Kenna din id-duality fil-lingwa, allora kenna noqogħdu noħolqu isma' dan ħajkun Malti, mhux ħajkun Malti, tifhem? Biex mbagħad hemm ħaġa oħra, mbagħad hemm il-mara tal-cowboy li hija again mhux karattru prinċipali, però she's one of the top 4. L-aħħar waħda ma nafx hekk mistoqsija kattiva, x'imkien però wkoll wieħed irid jieħu r-responsabilità li dak l-investiment li sar mhux hekk. U għalhekk irid ikollok xi ħadd dittatur bħali li pereżempju infaqna ħafna bil-qies, ġifieri l-film ma jiswix ħafna flus, allura inti taf li l-flus li nfaqt hemm ċans kbir li ħajġu lura u ħajġu iktar għax motton fuq 10 miljuni u motton fuq
inqas, tifhem, jekk inti tonfoq bil-kbir fuq l-ewwel film qed tirriski ħafna l għadna vera attenti li l-prodott meta tħares leħ nista' ngħid li jidher ta' ġiex miljuni, għax hemm ħafna xeni b'ħafna nies u kostum inti tajt it's quite overwhelming, imma ovvjament sar b'ħafna għajnuna mand ħafna nies il-Maltin jemnu fit-talent Malti, ġifri kellna ħafna support. U nemnu li business-wise dik kienet għażla li tagħmel sensi, mhux ma nemmix imma arti for art's sake diffiċli li tibqa' tagħmilha. Ġifieri aħna kull għażla li għamilna biex għamilna prodott artistiku dejjem kien hemm il-business, is-sound business plan warajha. U hija importanti għal xejn jkollok ħafna ideat li mbagħad jiżvujtawlek il-bank u ma tistax tagħmel ideat oħra. Ġifieri tkun dejjem timxi sew bil-qis pass wara pass ħalli inti dejjem qed toħloq tarġa oħra lejn il-ħolma tiegħek. Kull ma jonqos issa li Limestone Cowboy jemozzjona lill-udjenza. Dalwaqt. Looking forward, ġbajt naraħ jien, issa nixtieq naraħ man-nies. Anka jien. Fl-24 ta' frar li strada stretta Concept bisħab mal-Fondazzjoni Valletta 2018 se jtellaw A Fun in the Gut, solo performance ta' Georgi Cinċiewski, il-kontrabaxxista ewlieni tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, taħt id-direzzjoni artistika ta' Giuseppe Xkembri Bonaci. Din l-esekuzzjoni mużikali se tittella il-belt fi triq id-dejqa in-naħa ta' triq l-Arċisqof. Ir-repertorju jinkludi mużika ta' Shostakovich, Gajdos, Friba, Tabakov, Gundler, Fuka, Masnet, Simon Garcia, Tepo Hauta, Aho u Mengoli. Kostumi ġojjelli u bċeċ tal-arti. Kors uniku immexxi minn Caroline Tonna u Francesca Balzan bis-sem tal-Markiż Nicolas De Piro. Fost it-temi li se jkopri l-kors hemm il-moda fil-pittura u fil-fotografija bikrija, il-ġojjelli mill-perjodu barokk sas-seklu 19 u lezzjonijiet li jsiru direttament f'Palazzo Falzon u Casa Rocca Piccola. Biex tapplika tista' tibgħat ittra elettronika info@prevarti.com jew iċċempen 21434 Il-kors jibda fit-30 ta' Marzu u se jsir nhar Terba, darba iva u darba le, mis-6:30 sas-7:30.
you.